Assalamualaikum lur. Kenyong lagi nang kebon. Kebon ini nambah papringan ke lur. Kenyongan cokan tau ke ya lur. Kenyongan gemen tau mangan jangan lompong. Kenyong doyan banget ke lur. Di situ aku senangnya jangan lompong. Enak banget. Di jangan ku enak pisan ke lur. Gemien. Lo kayak anak wit kacang ke lur nang kana anak wit kacang. Terus kayak wit duren. Lo kayak wit apa sih ya jenenge nyong ngelalen kayak lur. Kayak wit apa ya? Oh desit. Oh wit oyong lah nyong emutan wit oyong. Oke. Kayak anak wit gandul. Aku ke senangnya jangan gandul kayak lur. Aku seneng banget kayak man gandul. Kemien jangan gandul aku doyan banget kayak lur. Enak banget dijangan. Terus mangan pepaya dipangan enak banget lur. Dan gandul doyan, gandulnya dipangan enak, si mateng, si mentata nyong ora doyan lur anu pahit banget. Masa gandulnya dipangan si mentah lur lah ya ora enak. Anggo si mateng nyong doyan lur, gandulnya dipangan enak kayak lur. Kayak nyong lagi mari ngono ngetan di sini ke lur. Aku kat mari ngetan di sini. Arep mlaku di sini. Oke. Kue witnya pada akeh banget ya lu tanduri apa embu aku ora ngerti wit apa sih ya kelalen. Apa wit apa ki jenenge ya nyong kelalen ya lur. Kayaknya wit tebu kok aku wit kelalen enggak ki wit tebu kayane. Aku kue kemutan iki wit tebu. Ki wit tebu. Aduh. Dalane malah kayak iki ya lur jan. Ki ana godhong lobak ya lur. Ki godhong lobak karo wit duren. Nyong gembengan kan seneng ya lur. Seneng jangan lobak dioseng nyong doyan, di santan nyong doyan lur. Kue mangan godhong lobak dijangan enak dioseng. Terus kue di santan nyong doyan lur. Godhong lobak lur ke. Enak banget ke lur godhong lobak ke lur. Enak pesan ke lur godhong lobak ke lur. Ki durane dene urung tukul ya lur ya wit urung kembang ki koswet teman ya mas urung kembang ki wit durene ki lur lah dan urung kembang maning kok gumun kudune kembang lur ki wit durene kudune wit kembang masih suwe pisan ki lur wit papringan ki lur nang kono kae ana wit kelapa. Gue ana wit apa maning bu gue kayak wit mirah kae nang kanan ku kan wit mirah kae jenenge kan wit mirah ki malah anak kae pohon kelapa wit kelapa ki wit kelapa apa ya ki wit randu ki lur anu urung gede banget lur kan wis ditanduri ki lur lah ki wit randu ki jenenge ki wit randu lha ki wit lompong jenenge ki wit daun talas kue bahasane kue golek ngomong kue kayane lompong bahasa Jawane kue lompong nek bahasa Indonesia kan daun talas ki lur iya kue padanen iki daun talas iki kue